Dobro večer, dobrodošli na Joška Cup. Ovog puta vam pripremam domaći hleb. Od sastojaka je potrebno brašno, mlaka, voda, malo šećera, 2 kašičice soli i pola kocka kvasca. Oko 500-600 grama brašna, umešamo malo 2 kašičice soli. Zatim dodajemo pola kockice kvasca i malo šećera. Malo vode. Ostavimo da se kvasac otopi. Kvasac se otopio. Krećem da mesim. Dodajemo mlak i vodu. Testo ne sme da bude ni previše tvrdo, a ni previše meko. Evo vidite, i sada ostavljamo da testo naraste. Testo je naraslo, sada treba da premesimo. Ostavljamo opet da naraste. Testo je opet naraslo. Vidite? Sada pravimo jednu ogromnu veknu. Tako je moja baka pravila.
prvi hleb koji sam zamesila bio je u 4. razredu. Naravno, zaboravila sam so, samo je bio kvasac, voda i brašno. Zatim stavljamo u podmazanu tepsi svinjsku mašću. Svinjska mast me podsjeća na djetinjstvo. Vruć hleb, mast i jaleva paprika. Ostavljamo opet malo da narasti i uključimo režimo na 200 stepeni. Testo stavljamo, pečemo na 200 stepeni. Hleb je gotov. Ostavljamo da se ohladi. Ovaj hleb me podsjeća na djetinjstvo. Kao mala sam voljela da na vruć hleb namažem mast i jalevu papriku. I upravo sad da je to radim. Hleb je još uvijek vruć. Ako ste vi ovo nekad probali, pišite u komentarima. Hvala vam što pratite moj kanal. Pozdrav!